Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 155 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, and that is the Heilige Quran by Imam Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, and the naam van Allah, the barmhartige, the genadige. We are busy with episode number 155, hoofstuk 7, die verhewe plekke, Surah 7, Surah Al-Araf. Dis meer as 200 verse, so ons het nog, ons het nog 'n bietjie te kom, right? Okay, let's start. Afdeling 18 van hoofstuk 7. Die Israeliete aanbid 'n kalf. As hulle aanbid 'n kalf, hulle het 'n groot fout gemaak. 'n Groot fout gemaak, want die hele lesson in die hele Koran, dis een groot les wat ons moet nooit vergeet. En daardie les van die Koran, ons het gerepeat, La ilaha illallah. Dit beteken, there is no God but Allah, there is only one God. Net een God, een Heer. God does not have mother, no father, no son, no daughter, no uncle, no aunt. Only worship God. Don't worship the tree. Don't worship the cow. Don't worship the buffalo. Don't worship the elephant. Don't worship the mountain. Don't worship the star. Don't worship the moon. Don't worship the sun. Don't worship the animals. Don't worship the environment. Don't worship human beings. Don't worship prophets. Don't worship Noah. Don't worship Abraham. Don't worship Moses. Don't worship Jesus. Don't worship Muhammad. Don't worship the saints. Don't worship the Pope. Don't worship the kings. Don't worship Mandela. Don't worship Martin Luther King. Don't worship Mahatma Gandhi. Don't worship X, Y, and Z. You only worship God. One God. So toe hulle aanbied 'n kalf, het hulle groot fout gemaak het. Want the devil is there to mislead people. Because this is a life of illusion and delusion. And he knows how to work on your brain. Because he saw that human beings got a very powerful brain, but there's a thing called autosuggestion. So the devil, die Satan, hy maak autosuggestion aan die mense, en hulle dan gaan af die pad, hulle gaan af die Sirat al-Mustaqim, dan hulle worship die kalf, or die buffalo, or die olifant, or die tree, or die mense, and so on. As hulle aftree, dan is you are lost forever then. So mense, please, ons moet focus, focus, anders die devil het ons gevang. Okay, moet focus, dat is net een God. Baie simpel, one God, galas, niks anders nie, right? Laat ons begin. En die volk van Moses het in sy afwesigheid 'n kalf uit hulle ornamente vervaardig, 'n lewelose liggaam wat 'n loeiende geluid voorbring, soos 'n moe. Kon hulle dan nie sien dat dit nie met hulle praat nie, en vir hulle ook nie leiding gee nie? Hulle het dit as hulle God aangeneem en so oortree. En toe hulle roeging gevoel en ingesien het dat hulle inderdaad gedwaal het, het hulle gesê, as ons Heer ons geen barmhartigheid betoon en hy ons nie vergewe nie, sal ons sekerlik van die verloorders wees. En toe Moses na sy volk terugkeer, was hy
verontwaardig en bedroef. Hy het gesê, wat julle agter my rug gedoen het, was sondig. Wil julle die oordeel van julle Heer verhaas? En hy het die tablette neergegooi, sy broer aan die hoof gegryp en na hom toe getrek. Aaron het gesê, seun van my moeder, die volk het my vir 'n swakeling aangesien en my amper doodgemaak. Laat my vyande tog nie oor my verheug wees nie en reken my nie onder die oortreders nie. Hey, wie is hy? Moses. Hey, Moses het gesê, my Heer, vergewe my en my broer, en laat ons tot u barmhartigheid toe, want u is die allergenadigste van hulle wat genade betoon. Join me in the next episode, which is episode number 156 of the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Please do not delay. Get your copy of the Quran today from the IDM 031 International plus 2731 304 6883 IPCI 031 306 002627 MJC 021 6844 606 and Muhammad's Hardware 012-374-6102. And my complimentary copy, I got it from Jones Yunus Musa Dada from Musa's Insurance Brokers, who obtained the copy for me from Muhammad's Hardware. Please remember to subscribe, follow, share, make comments, and please share this because knowledge is light. Look after yourself. Alhamdulillah Rabbil Alameen.